Misije Mr. Girla. Iskustvo korisnika Mr. Girla Microelectric Car sa i bez vozačke dozvole i registracije. Gospodin Walter Steiner preuzima svoj automobil sa Vudrija, Hrvatska. Evo, gospodin Walter, autić je isporučen. Hvala najljepša. Jeste zadovoljni? Zadovoljan. Ušparat ću u benzinu i tu lokalno mi je kod usluga. Eto. Sam jako zadovoljan sa farbom, sa bojom i sa unutrašnjim interijerom do sada. Pa ćemo vidjeti. Odlično. Moramo se prilagoditi. Odlično, odlično. Eto, hvala vam. Jer je penzija velika i onda zbog benzina, ne, jer se benzina puno troši. Ne, tako da u 5 godina samo sa benzinom koji vozim auto, kupimo, ušparam i kupio sam ovaj tu. Mali auto električni. Mali auto električni, 10-20, za općinu Buje. Eto. Ne brinite, vaša uplata vozila je zaštićena najvećim mogućim bonitetom tvrtke Mr. Girla. Ma šta bilo, uvijek biram Mr. Girlo.